Belren News. Mapungo karochidzwa maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhasedzulusi u bva Australia vho khwinisa modele une wa thusa vhorasaintsi kha u guda khaboni ya lwanzheni, World Ocean Model of Biogeochemistry and Trophic Dynamics kana WOMBAT. Ndi modele une u ya kona u edza pfushi na khaboni u bva lwanzheni. Vhasedzulusi vho bvisa WOMBAT Light ine yo itelwa u ṱola maitele a biology na chemistry ane khaboni ya dzhena na u bva lwanzheni. Zwi tshe zwo ralo, lwanzhe lu dzhia kotara ya gese pfuḓi i bvaho kha zwiito zwa vhathu ṅwaha muṅwe na muṅwe. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation kana CSIRO. Belren News yo fara miṅwaha mivhili nga mugivhela wa ḽa u thoma ḽa uno ṅwedzi wa Ṱhangule. Lwa miṅwedzi ya 24 tshipikwa tshashu tsho vha u vha ḓisela mafhungo a ndeme ane vha tea u a ḓivha nga luambo lwa Tshivenḓa. Ri khou amba nga mafhungo o ḓitikaho nga tsedzuluso. Sa tshipiḓa tsha u pembelela ṅwedzi wa mabebo, Belren News i khou ṋea vhoramabindu vhaṱuku tshikhala tsha uri vha ḓirengise na u kovhela lushaka zwine mabindu avho a ita. Kha ri pfhe vhaṅwe vha vhoramabindu vhe ra fara navho nyambedzano u bva tshiṱirikini tsha Vhembe. Ndi Masiari nga dzina ndi pfi Charmaine Sinthumule, ndi wanala kha ḽa Messina. Ndi vha ndi khou ḓi wana ndi khou venture kha business ya u rengisa atsha, ya u rengisa makumba. Nda dovha hafhu nda ḓi wana ndi tshi khou baka zwikontsi na dzi biscuits. Ndi na 2 years ndi kha heyi business. Business yanga I benefita mostly the customers around Messina in terms of, for example, musi ndi khou rengisa atsha ndi a ḓi wana vhaṅwe vha tshi khou ḓa vha renga atsha kha nṋe nga bakete, a tshi khou itela uri na ene muṋe a ḓi wane a tshi khou stoka kha nṋe yo mixiwa a ḓi rengisela vhaṅwe vhane a vha khou kona u ritsha khavho, vhane nṋe ndi a balelwa uri ndi swikelele khavho. So business yanga yo dovha ya benefita vhane vha ḓi wana uri vha khou vhuya mahayani vho neta, a wana uri muthu hoyo anga si kone u bika. So musi ndi tshi khou rengisa makumba u a kona uri a consume heyo product yanga in a way that it's more quicker and convenient khaye. Business yanga futhi yo dovha futhi ya vha more of a business that faces challenges ine I ḓo ṱoḓa u thusiwa in terms of wana dzi proper equipment dzine nda nga dzi shumisa uri ndi kone u ḓi wana ndi advance nga nḓila ine nda kona u ita atsha yanga nga bulk stock uri ndi kone u supplyela dzi retail shops. Ndi dovhe futhi ndi ḓi wane ndi tshi khou supplyela other people outside of Musina ngauri division ine ndavha nayo. Nda dovha futhi nda humbela u thusiwa nga u wana dzi equipment unga dzi cake mixer na dzi biscuits cutter na tshiṱoko tsho u renga zwikontsi zwine ndi nga kona uri hezwi musi ndo stoka enough stock tshi vhuya na profit ine ya vhonala. Ndo livhuwa. Nṋe ndi Philin Singo a vhatendi Flora, ndi wanala hafha kha tsini na building ya Anethe like Thohoyandou. Ndi rengisa magwinya, u dumesa nga magwinya. Vana tshifhinga tshingafhani vha khou rengisa? U bva 2017. Ndi nnyi o no vhuyeliwa nga bindu ḽavho? Nṋe ndi vhona ungari vhadzulapo vha vhuyeliwa ngori magwinya maḓuvhano a sumbedza a tshinga ndi hone a re kha nidi khulu. Vhathu vha ḽa gwinyani a ḓi pfha vha tshi ḓi ri ha thavhera nyaga na vhuswa, vhaṅwe vha khou teledza u bika vha tshi khou tshaisa hanefha vha ḓi rengela magwinya vha ṱuwa vha ḓi itela dzi tie dzavho vha ḓi nwela vha ḽa vha lala. Nṋe ndi sokou vhona ungari nda nga tou wana 20,000 ndi nga shandukisa bindu sezwi ri tshi shumisa zwiṱofu makhasi anea zwino ngori zwivhaswa zwo gonya
heḽi khasi ḽine nda ḽi shumisa ndi ḽi filiwa ḽa shuma 2 days i 19 kg i vha i khou dzhia 660 zwi amba uri after 2 days u khou tea u bvisa 660 ya xasi u tshi kha ḓi yo bvisa ya dzi fulauru mapfura ndi vho 600 mini zwoṱhe ndi na vhashumi vhavhili ndi vha ndi khou tea uri ndi vha badele na nḓevho ndi wane vho mbuyelo. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Gakulu. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.